Nasaya tadakan na nainsa. Nabayag ti bakasyon mo, ha? Sarani. Ne, apa yan? Anyat sangitan nyo? Ala, sumrek ka. Natayan ti kakaiso na nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipagladingit ka, nana. Kahit kaano ti tabon na? Diyak payam mo, sir. Tawan mo sa kwarta. Ano ti kasapulan nyo? Pautangan kayo? Ala, iba kayo. Apay apautangam, katawan nam namaam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti data. No sana makabayad? Di santa swelduan nga agkatulong diti balay. Oh. Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon ng tinabati apa nagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. Di ka kadi madanagan. Tadyak pa utangan iti dakkel. Jay, eksakto lang ang usaran na. Ti ba utang ko? Itatan ay tabo ng ti anak mo. Anya ti plano, nanainsa? Agtrabaho aklata kada kayo, sir. Tawan mo't sa bali apapanak. Kan ikarok pa'y ti utang ko kada kayo. Nasaya ta nalagip mo ti utang mo. Ikat wala. Rumbang lang ay karon. Ta inutang mo kat nga ron. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod nga inabangan ta anak ko. Hala. Dito yun pala iti pagyanam. Agyamanak, sir. Hanggang sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom, baban iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabailak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga ron. Ngaminton nakapsot kan. Kasanunto ngayon. Ha? Saan mo't amabalin na da kami timang taripato kan kainton nakapsot kan. Nang runa no agkabaw kanton. Uray ipasuli daktulatan no jakon makabaal, sir. Anya? Awan problema kanya. Takababain mo't agpaasikaso aki din kada kayo kat da kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaang ditoy. Di mo nga ron itulok nga agsakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, nanainsa. Dakas adamag matet. Ha, apay, Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. anya, apay, asino ngay tinangitik-tik. May isa siguro kadagiti trabahador ta. Kasano nga rudan? Kasanong ti pagbiyagan tarani? Problema da ito eh. Hanggang padasag a paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamat mayalan iti permit dayjay. Tawan mat papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangay ti aramidon ta. Sir, anya ti kaya Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Wan, sir. Ay, apay ngatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agungungat mag... Nanainsa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Saysayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye amakasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidem abakat. Awampay umnaw. Anyan. Oray ni mamatet. Agungungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin, matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Ay, awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamat ngamin ana sa ganaan. Iswa di ta nakaurnong. Dayta ti kamalita. Tayo nun unata ti nagbarayuboy. Ngam tinagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sa bahala ang negosyo. Una, ngam pagutangan tay. Hindi tata Flavio.
Baknang dadya ka aruba. Iso, ti ayan tinamnamata. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin ko na. Iso asigurado, apautangan na taday dyan. Ladingitek. Ngemjak may tadti katadakid dawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige, tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isunti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumuso aparikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran nyo nga agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami. Agkakaruba tayo. Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo. Mawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani, kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Nga impautang ni Tata Flavio, bakit? Good. Pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksayanan ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapol dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Anyat ibagam king kwa na. Basta, mamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo titunggal maysa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wen barok, nasingpot kanyak dayjay, apay aya. No umutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay jakla mo apay ka day. Padasaman ti umutang kan kwa na nana. Barang pautangan na ka. Awan ngamin kanan tayo. Ada ngamin utang mi kan kwa na. Kat jak makautangan. Mabay na. Kan sigurado adinak matla pautangan. Tadyak pa'y nakabaybayad. Alam na nana. Tapno at igatang tayo iti kanan tayo. Di ka madanagan. Ta saan mo abayadan? Da kami timang bayad. Basta sikat ti umutang. Anya? Ta edi sikat ti nagkidaw iti pabor kanya. Impay ko, sana yan. Sige barok, mano aya ti utangak. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno da allowance tayo. Ngam ni, di mo ibagbagang imbaon ka. Ibagam asikati umutang. Igatang mo iti agas mo, kunam. Naimbag nga orasyo, Sir Flavio. Manang Insa. Si kagayam, sumrek ka. Agyaman nak, sir. Anya ti maipahi ko. Ay kwa, umayak ko maumutang, no mabalin Pangaramata mi ti kwarta. Pagpa-check up ko kumasar, kan paggatang ko iti agas ko, nagngingina ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utang. Ay, kwa, 20,000 pesos ko man, no adasar. Sige. Mabit lang, taikan kahit utangam. Ayan ti kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin tadamot pangusarak. Pangusaram aya. Ununaan tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga bakka. Mga bak ko na ngamin sana kasta. Rane. Nana Insa, hinkaman ilako dagito'y saan ang maus-usar a kaldero dito'y. Ne, pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan kunam. Ngam ibargin mulatan. Sige ma'am. Kan ingkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Ay, mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay, mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Adamot utang mo kada kami saan aya? Wan, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may.
Isu atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbang akabain mo. Tada kami tibus mo, naawatam. Wen, ma'am. Pasensya kan, sir. Jak pala nakabaybayad ngem umut-utang akmanan. Okay lang manang insa. Anya ngay katawan met ngaron ti sa bali na pagkamangam. Tanatay meten ti kakaisu ng anak mo. Ay, wen nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kagsangit manang insa. Mababainak lang amin unay, sir. Isapas pasensyaan dakla kuman. Awan ti problema kunak manan. Ala, huston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Ket, nakautang? Wan, Rane. Adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko ah. Gusto lang ter aramidan ta bakit? Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Saan na balay? Tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan day jay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masalutan kag negosyo na basit tipuunan. Tikayat ko, 10 milyon tipuunan. 3 dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ah. Ngam sapay ko ma. Taadan tulat ta dumteng aswerte kadata lakay. Nanain sa, naibos man gaan ti bagas tayon. Ingka pa'y man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam inton nagtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko ma, kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, ingkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, no, agbain-bain ka. Adangamin utang ni kan kuha na. Iswa di ka makautang. Iswa si kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no, adda kwarta. sir, Naimbag kan ka, tamay salakid daw mo kan kuha na. Kat ikan nakadagos. Maawatan na ka, tabakit kan. Ala na, waray 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanon tayo. Adun ti utang takin ni Tata Flavio, Rani. Noan niya ti pinirmaan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut utang ni Nana Insangay. Utang na dagi jay. Saan tabot nga utang? Ha? Saan adata ti kamaten na? Gaputa saan met adata ti napanimutang? Awan kamat na kadata. Baunan tantukit di manen ta umutang manen. Ta isuntumit lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa di inuntong iti pagnaidan nyo. No ila ko yon. Agawit kami ni probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisa yun ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, takti may isa nga anak ko. Tano kayat na kat isuntimang gatang. numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaon ninyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpagpakaasiyak. Awan namnama ang kapagbayad ko iti utang ko. No di ti panangikarok kada kayo. Agpaayak kas babaon ninyo. Kansanda kas wilduan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaid ka, di ko'y balay. Ay nahagya manak, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay at tao. Nagapwam, kastamla ka na yun. Pasaray di ka agawid. Agawid ka langon no makalagip ka. Kwarta man kid di. Awanan, naabak iti sugal. Day tala sugal ti amom, naadikan. Si Kangay,
Naadik kan iti babae, sinalbag ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka maano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No pay adamat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin ngayon tulok ko ngay nalilaw dak. Jak met ninamnama akas to taramidan da. Ti panang ipasubo da kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko nung mismo. Anya, agpada ta, oray siya. Nagsakit ti pusong ko. Diyak na makaisbo. Anya, ay, adak mo na tamtay tagpa-check up. Anay. Adda, ngambasito. Anay, tan. Tapno maamuan tano apay akas to eh. Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran nak. Anya, Basol mo da ito Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. apay ngay. Siyak pa lang tinakaptan iti kastoy. Apay ngay, anay. Kasano da ito yun? Nakaptan ta iti saanan ang maagasan ang sakit Rane. Diyak pa'y kaya ti matay Rane. Basol mo amin na kita eh. Matay. Adto iti kwarta manang insa. Ay, saan? Taado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan tinaut-utang mo kanyak. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan natawan ti panagbiag mo dito yung rabaw ti daga. Iso nga enjoy ang matiagbiag. Tauray siya. Sumagmamanulangan ti tawan na panagbiag ko. Iso nga anwak nga iti ado akwarda. Diyak met lamay tugot na matayak. Ha? Iso baybayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gito'y tayin ka gumatang iti kayat mo agatangan. Ay na, nagsayaat ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikon ka, sir. Kandi mo pagdanagan ti panagkapsot mo. Tadito'y kan balingag na aginggat ingana. Ha? Naistoryak ngamin kadagiti anak ko ti panagbiag mo. Kat nasyandakan ka. Iso nga imbilin dati panagnaed mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makamukan ka manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman ak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamat ngamin na maibabaon. Kaya nasingpet ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at mukha na kami. Nang runa kanya. Rane, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunog titaraon kadata. Garon, Anay ko. dawatin talangan ti ang makawanti na marswa. Kadagiti nagbasbasulan ta. Tapno awatan na tayo ti pagarian na. Uwan Rane, agkararak taadwa. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya.
Kat nakapalingki talang aruday. Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpuno dya kabinit mo iti badom. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan a. Anya? Nagadong mata paggastusa mon, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At the honor di anak ta. Masapul mat abong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan ako na iti kwarta. No di ikan, inakumutang iti kaaruba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. Sukatan dito. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si gayat adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan dyan anak ta. Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Sika ngay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino ngay tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang ay. May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpet ije pagadalan. Ne, adda kamat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, addamat aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Sana ame. Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaro no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang. Ipasnek mo nga minta agrepaso. Awan rumrumor dito'y balay ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi nanang. Ngam pagripaswan ng pailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarat yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag ti balay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da. Jay laag papaanawa ter aramidan da. Agrelaksak pumamat nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di ka rumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab 8 dito ruwar ti balay yung ame. Midmidal sa amin dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito ruwar ti nang isab itam ka dagito yung ngay. Mabasaan og daw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Aya, Tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emala kanya. malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti imalaan dyan lakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Ay.
Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang ang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Ay, saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dala ang itiunag ti balay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul nagtautak mo tabulakbul ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Nireya ngay nana. Ay di mo disturban ti anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Ha? Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron. Ta nagtalay na idmat piman ti kadat medal na kanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagngudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San ano saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaang, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudel ti ulo da. Ay apo, di mo rubang apagtang si ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan dagiti daddo mga ugping bakit? Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sa apay ag-eskwela nanang. Anya, ag-eskwela ka kit di. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bul At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo nanang. No agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo nanang. Nabayag mat, ajak nakit-kita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamuano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, namdi yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak tula ang dayjay. Ay, kat padasan na lata. Diyan ngamin barkada na timang disdisturbukan ko na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamblawan da ka anak ko. Nakalpas ka mutlaangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yo anang paadal kanyak tatang. Pagripangan mi dahil sa kasdadakkel mo anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin,
Uray di kan makias-asawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At dayta ka manan ako na. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko atun uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Ay na, agyaman nakta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Ikit makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mo't anak kagraduar. Katawan mo't amuna. Iso nga imposible ang makastrag iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpaisumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpaiso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo tin tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan da. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, Lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga dayo pa ang mapasamak dayta. Nasayat nga rodno kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang amin makastrel ka niti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya, Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak nanang. Awanan. Talagang awanan namnama ang makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Kat bay aman o kas natigayat na. Nagagit-kid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mat nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasim at piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kunak tumo nga main, amasayang laeng ti kwarta da Rosie. Ta saan ang makatrabaho di anak na? Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanaok.
Ay na insan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga ron, insan. Katagyaman ako na ka, ha? Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit dimat, nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagiti lugan mo insan. Sana all. Di ka man, insan. Nabakbak ng kamot lang ng siyak, ah. Ah? Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay so tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipod iti apo dagita, insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, ano't kita am dito tawa ami? Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga abaknangan da dya tao. Oh, ket anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapan keng kuana. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anangudel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat keng kuana ng trabaho. Ngabita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdya anak ta. Ay, wan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gasat apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasam matiag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang. Diyak kalaan ti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang ngaminon da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Kun sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Wen tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla mo't abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay kayo, ami. Kung naglano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak may? Naisaltaklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak nga agnegosyo mo't ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, ato itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kini apo. Ay na, pakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalugarad nyo. Lipatin yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pula niyo titulong? Di kay kumagbain o masidag ka na kami, ha? Ay na, agyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya.
Aw, at tutin na tingin sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang, tatang. Sana bale. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra ije resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw ije restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay kaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabailan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anasken nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Anda ngamin klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Una yun, tikas siya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakas nga aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas jeti trato na kada tayo. Kas taa talaga ading ko. Tay ko nadang rod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Iso nga agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan to daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kay latta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakaanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, Ay, nairwam ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas kadagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige manang, siyak dito yan. bilibak mo't kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti paragtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak.
Ngamita, nakitak mo tibo nga dagiti rigrigat ko. Amuyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong ko nayolatan kanya, kading ko. Gaputa sana dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita, iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da jo ikan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati para midmaw. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay agdalos. Ay sayang. Awan damait. Apay dagijay anak ni Manong binakarubay yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitang tangdan. Makitang danda pa'y aya, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Katne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan, ta si kalangan ti umayagdalo si jay likod ti balay, ken agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi ko manitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti dayta ading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsya yo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na ya. Wan Manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan Manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ha, Mare. Amangan mat no sa bali a joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan ka. Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputa adda edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadagsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kin ni Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay na, nagsaya at talaga na jay abusyaw.
Yak amo no kasano ti panagyaman ko kan kuanaga po iti kinaimbag na. Nako nanapay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Jak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya. Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Un tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kas namot ang dagiti kakasinsin ko. Iti kas na, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton umay alawas ton niya. Ha? Apay, Manong. Adda ka diyawis mo? Kwa adamot basit pagsasangwan tayo ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat selebraran na? Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot, Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnaw ti bagbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka di? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya at yo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni Jabroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga anak kasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalok ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot agtake pa iti board exam. Ay na, amok ka ba alam dayta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo tan na ito a restaurant. Nauraysan nga iso ti dakkel. Dito'y ka niya ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Wala na, dito'y kami idi amakitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dayto yan balasang ko. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya? Sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant? Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya? Pangalam ko ba nga iti pagbayad mo? Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad. Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo tan ni Joy anya, mariton niya. Man ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya agkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagari ditan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, Mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kaanak.
Nakatorpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti, ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, Mare. Ay, Mare, Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, Auntie Tonya. Umay kayo. Sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, Auntie. Agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, Auntie. Pakawanan na kumakadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamutan iti amayo. Auntie. Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasanong akidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. Ay, ni Auntie Mat. Awanin dayjay. Bayan tayon dayjay. Tanapalabasin, Auntie. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanyak. Wan, Auntie. Gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Huwan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Auntie. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kon nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak apa nagturpos mo.